Good morning guys. So in today's video, mga tata sa Banff. If you guys don't know, Banff is one of the tourist spots there is Calgary, Alberta. Kaya naabot man ako mga in-laws yesterday. So nagbakasyon sila dire for the weekend. So siguro by tomorrow mo uli na sila. Ginag-long drive sila from Vancouver. So kauban sa mother-in-law ug sa mga brother-in-law nako. Kay if you guys don't know, there is siblings sa kong misis, siya raw sa ang babae. Then sa lima sila kamo, siya raw sa babae, and the rest are all boys. And don't forget to like and subscribe para maka-reach the more Bisaya viewers. That's the goal of this channel. Kaya I really want to make Bisaya vlogs, Bisaya videos kay para ma-express nato og sakto ang gusto nato i-express, right? So anyways, thank you so much to those who subscribe di ay ako ni kwaon ning opportunity para pasalamatan mo. It's a very big help and motivation para ipadayon ning channel. And yeah, hinahinay lang jud ta. So dalon ta mo wherever we go nga I think nga malingaw mo and namoy makuha nga information. So let's go. So naniguro na migdala di ay guys og mga winter stuff kay right now medyo cold na. So medyo tugnaw na siya today kay around 4 degrees actually around October. So niguro na daan kay last time pag adto na mo very cold and sakit kay sa tiil actually. Tanaw ako porma naniguro na ko baga-baga siya nga pants, then hoodie, and then ay murag winter jacket later just in case motugnaw maayo. Para sa akong asawa. Asa mo jud dancer. Digo nag-shopping ko soy. Kaka boys. Ha? Kaka. Neka. Eh, anak. Brato ra siyo. Ocho sila brato ra daw. Dalawa, ikaw na tong mga Shopping. Dalawa po na ang shopping. Hi Noah. What is that? The toy one. He's happy. Nagpapalit ako kanto ko. Yeah. Yote. Maruan ni mo dong oy. Ano pa, excited? So mo pa pag-abot na mo actually dire guys sa Banff, Gondola. So plano silang misis nga mo sakay. I don't know. Let's see. It's our first time ni anhi dire. So I don't know what to expect actually. So let's see. Amo sang gilisan si Noah og winter attire. Sakto ra kay ni ang height. So snow na actually dire side sa road. Snowy na. It's cold, no? Ah? So na Starbucks coffee. Uy. Pick it up, put it back. Nagtulo ta, nagtulo. Yeah, we're gonna ride. Are you excited? Woo!
Wow. It's our first time, guys. It's our first time nga mo sakayan eh. So, let's see. Ano sa experience. Medyo scary. Di kayo ko hilig og heights actually, pero sige lang. Para experience na mo. Daddy, hold my glove. Be. Wow, nice. Picture B. Yung mami. Nopay, say hi. Hello, wala. Nagkabarha na sila. Wala ka kuyaw. Ano, oy. Lain na, oy. Guniti may sinawa. Bihab sig mahayang. Okay, let's take a picture. Wala, lain na eh. Look at the camera. Noah. Here. Dito, mami. Cellphone. Lain na yan sa feeling, guys. Pero, Too much. oh. Puro arang-arang na lang ni kaysa zipline. Di magsilbing zipline. We're going up, up, up. Are you okay? We going. Ara ka tanaw siya sa babaw. No, You diri wanna ka bi. sakay next to daddy? Diri ka bi. Para makita ka. Ah, sige, pwede ka ra siya. Hello, smiles ko, baby. Hi again, baby. Layo na yun, no? Layo na siya, guys. First time ever sakay yung nani kataas. Nakasalay may nani sa Edmonton ata katong sa may downtown pero dali ra kay to. Dili gini nga nani makalayoon. Watch out tayo po mo ng kuno basig mo slide mo aning sukat. Ice. I think we want. Na? Tired. No. Hey. Oh, sorry. Smile. That way. Uy. You want it sideways? So we're almost there, guys. Ako na lang gini siyang gitiwas para makita unsa kay ko kay. I don't know if when pa hi. I don't know if when pa makabalik so let's go. So yeah, we're almost there. Ako na lang ning kuan kay ang bata lisod na. Tugnaw niya kay manugnaw na sila. So I want to reach the top here. Para kuan kita unsay diri. It's getting colder, so the more nga gataas, the more nga ang wind is becoming more chilly. So yeah, we're hot. Sure namin hoodie kay or else malagpot. So makita na nato kung nasa tagikan gaina. So nasa ito. Not sure what it's called, like what we reached it on the top na. So let's see. Oops, slippery na, snowy man. So this is what it looks like here. There you go. Balik na ta. So mura to siya actually. Wala di kayo ikuan pero different angle sa view. So I see na nga. So this is around October. And then let's go. Not sure kung sa midas ka ani so let's see. Uy, kayawan mo. Kaya kuya dahil. Hard to get some. Bisa ka rin, mas kinalasan yun. Yeah. Hindi po naman. Secret. Kita na niyo sa video. Muna watch ka sa video eh. Like and subscribe ka. Nopay. Nopay. Are you tired? Tsura ko solo, B. Huwag ko solo. Ay. Asa mo ka mag-picture?
down. We're not going home. We're not going home. Are you hungry? Nakusog. Yati, hold me, hold. Ina ni eh. Aduluguna guys. Sheesh. Yeah, I just stole my gloves. Yeah, it's here. Sige dito. Who stole my gloves? What do you mean stole your gloves? You cannot give any ni daddy? Oh. Who stole my gloves? My. I have my. It's my. I just feel Sipon ka be? Be? Sipon. Ayo, uy. Mahulog ka, ma-shoot ka diha. Gusto ka mahulog? No. I just want to open it. This one. Kids in the basement. Let's go, she. Yeah, guys. Thank you. Thanks, guys. Thank you. You too. Daddy. Huh? Daddy, look this one. Red. Yeah. Digital na lang. Tana? Let's go. Wala mo nagpicture, guys? Gusto kayo. Kois, nagsige jug dugo ang ilong kois. Ayaw lang yung isikma para dili kayo mo pa. Mga on sa mi guys, kaya mura gusla na. Silver Dragon. It's close to the city, to the hotel there. Okay. Ayaw, sutsot na bi. I feel the mountain. Pineapple. Duha ka. Share ni share. Oh. Kanag Oh, mommy. Oh, it's good. Thank you. Jasmine is trying.